Ngegama likaJesu. Namhlanje is day 2 of inkonzo ye-repentance. Nginobusisi bethu lana bakhathi inyama yethu sizodla emini bazalwane. Angibingelela bazalwane. Amen. Lo sis Angie ukhuluma kakhulu bazalwane. Okay, so we have bosses bethu lana baya aina bazalwane. They are preparing themselves for inkonzo. Sisinolthando awufuna ukubingelela bazalwane. Okay, so lana we have sisters inside the kitchen. What else babona ama kitchen? Bangipreparela i-breakfast. Hallelujah bangane bazalwane. Ngisengibambe umsebenzi wakhe manje bazalwane. And then okay, what else we want to see bazalwane? Okay, ngizoya emlilweni zobona emlilweni bayavasa bayasipreparela ukudla kwethu. Sanibona bazalwane ninjani? Okay, nansi abomama bethu bayasiphekela. Niphekelani namhlanje bazalwane? Lesiphekela phela mama. Umkubane. What are you cooking for us? Kita di pizza bazalwane, amapota alana. What are you cooking for us? Lesiphekela. Ini istamp. Oh, amakinati. Okay. Oh, okay. I don't know about that. Okay, bazalwane sizodla istamp samakinati. And then okay, we have brothers there. Angazi benzani manje. Okay. Ngizobaveza ngazi ukuthi benzani bazalwane. Okay, benza inyama. Sanibona babuthi njani? Okay, basiyenzela inyama. Uzivela ukuthini? Iyavela. Yini le buthi impendulo? Ngicela ukuchazela abazalwane ukuthi yazi abantu basemasontweni ngokufana ukuthi iqamba abantu. okay, ubuthi wethu senzela ingqina nanti sesibuthu wethu. Awufuna ukuvela, abazalwane abafuna ukuvela yazi bazalwane. Okay. Bazalwane, let me show you. Etheneni sizongena inkonzo izoqala ngo-10 namhlanje. It's day 2 of inkonzo bazalwane. Yeah, ngicabanga ukuthi ngitshelile. So manje ngiya etheneni. Okay bazalwane, so ngifikile etheneni. Sis nokufika uyasiprepare lana etheneni. Hallelujah. Bazalwane, umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka. Bazalwane bayabambisana, abanye bayapheka. Abanye bazalwane kuhle nje umsebenzi kaNkulunkulu, abanye bayapheka, abanye bayapheka la etheneni, abanye baya ayina, abanye basegardenini bazalwane bayanisela bazalwane. Siyaprepare for inkonzo bazalwane. Don't wanna be late for inkonzo phela. Nami kumele ngiyogeza after lana ngiyogeza. Okay. So bazalwane, umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka kuhle ekhaya labafundi. I just wanted to show you this view. Angazi if view izovela kahle, but bengifuna ukunibonisa ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeka kahle bazalwane. Kune garden la ekhaya labafundi enhle. So bengifuna ukunivesela uma wethu uyanisela. So bazalwane, just look at this. Kuhle bazalwane, umsebenzi uyaqhubeka kaNkulunkulu kuhle bazalwane. So uma wethu uyanisela la okay, so usebenza nosilana bayanisela bazalwane. I-garden yethu la ekhaya inhle bazalwane. Izandla zakaNkulunkulu. Hallelujah. Sisibongikazi unisela noma wethu sisinokukhanya. Ufuna ukubingelela bazalwane. Glory to Jesus. Amen. Babonisa bazalwane. Inkosi isondla abantu bayo ngomhlaba wemvelo. Uyasondla Asigcine umalusi. Hallelujah. Okay bazalwane, manje ngiyahamba ngiyonvezela yini bazalwane. What else you want to see? Okay. Angazi bazalwane. Okay. Bazalwane, nginganivezela also izinkomo. Izinkomo zethu sekhaya labafundi, izinkomo zobisi.
Yeah, and also for meat. Yeah, sizodla bazalwane. Ngizonibonisa izinkomo. Yeah, also pigs. Yeah, ngizonibonisa everything actually. Ukuthi kwenzakalani la eceleni, ecekeni, bazalwane. Zulu. Okay. Here are the cows, bazalwane. Sikhona izinkomo la ekhaya. Okay. Oh, I think I should show you the pigs. Yenza umsindo bazalwane. Oy. Nanti izingulube. Izingulube bazalwane zethu sekhaya labafundi. Yeah, bazalwane sifuyile ekhaya labafundi siyanakekela. Konke uNkulunkulu asiphe khona. Wonke amalanga siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Okay, we also have chickens bazalwane. Nansi bazalwane, uNkulunkulu usemsebenzini. uNkulunkulu uyasondla bazalwane. Siphumile world system contaminating our minds, our souls bazalwane, but uNkulunkulu ngemihla bazalwane. Oh bazalwane, and one thing like Labafundi, we have children ministry. So khona abantwana bengibafundisa bazalwane mina no Sisidi bengisathana ukuthi la abantwana bethu uhlelo ukamhelo umelo ubani uzenande. So we have children ministry lana ekhaya labafundi bazalwane. Kulusemsebenzini bazalwane yo. Hayi kumnandi kwaze kwamnandi. Malume KK. This is Malume KK bazalwane sekhaya labafundi.